Da je mimo tih planiranih projekata urađeno jako puno i drugih projekata koji nisu bili planirani, dakle, planom i programom u mojoj predizbornoj kampanji, govorimo o 2016. godini, gdje je također urađeno sigurno preko 50 projekata i kada bi se sve to uzelo u obzir, to bi već sad faktički bilo preko 100% što se toga tiče, ali u svakom slučaju ono što je planirano i što je obećano, ja se nadam da ćemo mi do kraja sljedeće godine, ako Bog da, završiti taj plan i program. Ako ništa, sigurno ćemo ga ispoštovati u procentu nekih 94-95%. Što se tiče zadnjih 11 godina, opština Stari Grad je jako puno uradila. Što se toga tiče, ispoštovali smo u sva 3 ova mandatna perioda sve ono što smo obećali i rekli narodu i građanima da će uraditi i na taj način pokušavamo olakšati jednostavno građanima život kada je u pitanju opština Stari Grad.